As we Bible goodbye the wrong me the clay na tum sai go delivery we so coming sarano as we Bible text na Matthew chapter 17 14 in hapuk the 21 in tang ta pang humsa atum na yari li lat kung taran kaji ka tha mi akhna awi mangali rakuk ti zang da hanga ocha ina mayer li khalum shan milu kachia a sing mai rai ka gaza mina kala zakshila kaina ka gaza da zakshila kaina gaza da mai lila turu lila da zang jijing hawa ina alina wi ka sakanga tu ping wi li kui rai ka atu marai mirar tuwa jina jishuna nga hangai hei shit kasang makalaya nga kai kashi thot ina na tumli karan ka nga sobam fura ina na tumli karan ka zumi fura kala ali iwi li kwiralum jishuna kamiao jili gagaso aina kamiao ji shok hawa kala naw ba jingalang de rai hawa Jui tili sakang tu bing jina jishu mang kale adam li rada hanga. Kuchu wivang ena itumna kamiao ji makasam shokro tu kala. Jishu na ngahangai marama na tumwi sa shit kasang wat kahai wivang na. Ina na tumli kahang na. Na tumna shit kasang kiak kayang hantari ka lay aka. Pungrei hili na tumna hiwi ena ara jili valu jila lavara. Na tumna ki ka masa karar malay mara. Ka hi kata hiya seha kasa gala kakum ena maning la kalik ka masokrar mana. Ngana kui kai na tumsay ko relivere with so kaming sarano ning shilagay re. Amen.